Ole, tuna chuan thil pui mo deuh mai toite in video kan lo siam anga hei tun la ya ko WhatsApp a rit lutuka group kan left mai nge te kan tia ka phone azola henga om thin tem tia ating problem ka kan lo solve don ani the ang to kin paka hetiang Android system hi khatiang anga application lo tam lutuk te amo video te la picture tam lutuk te kan nei te ni lo hi chuanin ahang no mang lawani tin ba ka WhatsApp page chu tianga clear a data atul lo te khatianga kichi ang chi te clear a ti a chuanin auto download o mani pon wifi connect ka auto download o mani pon khatiang te po off a khatianga ti a arita khatianga rit lo thei kha ani a khatiang kan clear ni khachuain har san eng ma hang ting vele poi om lo ani ati dang kan lo soyanga in lo khatiang chi che hin lo tianga chuain in phone ka eng ma tang ting ve kham don lo ni he ke poi an ula application hi ke tuka load na sa hi an om kher lo wang ka ring lo tim yang hei lan char ringot po he tiang hin kan ya tin online shopping lampang ka ti na ringot po he ti khopianin kanga ani online shopping bel te po ti khan hei software te po ti khan nei kanga lut application hi ke tuka editing software ngot po hi ke tuka nei tam hi chu an om big kher lo mai the ni phone ma hi chuanin alo omani pon thuran ni chuwan ka phone hi heng le tiang la boy hen om lo tung thu chuwan ja ati da ni kan thriat thin lo wang ania chuwan chuanin toy teng ka lo soenga in lo thin don ya tianin entinan u cha pain lu tanga chuanin u cha pain lu khanin heta he asira te hen ta hen settings ate hianin in lu tanga chat thi ta hen clear hi hemi chat history te han clear tur mai metanga tuna chong ka met don lo ka clear vek to ke ma chuain clear tur mai metanga chuanin clear anga khatiang te khana ni anga chuanin chumi zo a chuan he notification ngor on notification chi ni lova chat ngor a storage te hi tiang te hi mobile data on khain automatic in hetiang atiang ti chuanin automatic khanin in click kha in download zel do ti na nia ei wifi in connect ni pon ti khan in click automatic in ti khan in download ta heng zo hi in click lo vek bokanga e roaming hi chungai than palem chung lova ti khan chuanin network users te po hi du le reset statistics te po reset kha thave a kha network emi coverage shrim kha nge ati chak ve ti na ni chu chuanin manage storage in lu tanga ta hian hei in thil entinan he in chat nang khachi sa group pa te khan lom ta he tam te em ta ni hetiang video te poi du la in delete anga ti khan in du lo te in du khachin delete anga in du lo khachin delete anga in du khachin du le in da theya khatiang te kha in clear anga tin chu ba ka chuanin heta khami ka in ti zo to nu chuanin I phone kha achak mei ba ka khanin engma khatiang heng lampang kha om thei don lawatin chu ba ka chuan heta setting sign lu tanga application and permission a hianin management application khabi khanin du ta internet ta hin in application load thim kha install thim kha om ta ni heng te lo man ngun deuh kha internet opera min ni browser lo mang ngun deuh ta ke chung ka clear vek to atlem te ba om lawa khatiang khanin lu tanga he internal storage a hian hei ke chi hi 29.41 hei tangka mi lem lo khatiang chi khan ta hei poi ti in clear anga data hi chu du len clear kherlo in du len clear thei thawa asen data hi chu clear lo ha poi chung lo chan chu history jong jong tele in bookmark ang chi te kha bo do na chuwan chu clear khalo kha apoi lo ani ti khanin in application man tam deuh kha in clear jong jong anga uninstall lo khan in lo uninstall ang uninstall ka chuni a ran pen download le ngai do na khatiang khain in man ngun deuh kha application kha in lo ti thin anga tin chu ba ka chuanin file manager a hianin in lu tanga ta hian storage a hian om ta ni a thenga chuanin card SD card ten man thina wangin Android hi chi ni om ta ta hianin Android aron lang thau wanga adan nuai lampang a hian Android system kha alphabet word ang thau khana kal thale thawani khatinga khanin anti9 gender tanga in thona te po kha alo data kha application kha in uninstall to ma seng folder a hin alo om le thina ni 1GB ti te 2GB ti te uninstall vek ma ula khatiang te kha om thina ni chuwang chuan application ang chi te po hi ei iman to mi lo te kha uninstall to te po kha lo om thina khatiang chi kha Android system a hianin a chunga in phum ru exe hemi aran na englo khima hi a om thina ni chu te po chu in zonga in clear thin don nia chu chuan data he em Android alo kher po media khima UC down browser tang in download in gallery a file in mu si lo ang chi te kha in hide te kha om thina ni
chu wang chu in zong a document a te po chu tiang tho chu ni anang ma ni application height in nei bi ka chu application hmanga in height ka chu thu ran ni ta sen chu tiang ni lawang kha tam tak om ta ni entin nanin online system anga athil kan ti ani pon ka tiang chi a picture lang lo te po kha om ve thina tin amuang kan tin san hi chu pakhara chuan le lama chuan update ring tu ani wang kan update ta a khami kha in thua hian a increase nei atam lo tu ani atlema in build na hi atam lo amaro chu a phone hi software te hi enge ama software hrim hi buai thei flash ngai awanga hang thei khatiang kha ni wang khanin in lo flash thin don nia a khatianga har satna in to ani chon flash te po khana thama chu factory setup ang chi kha chuanin in data jong la in thil nei chu kha bo dona chu wang chuanin khatiang te khanin in lo clear anga chuan in phone kha chu tiang hang te le enge mo ang chi kha om to don lo ni atang kai pu kan lo am ta kan lo share le lok chu ni kalome